Napokon. Negdje u ovom trenutku su umrla dva međunarodna glazbenika nakon što su čuli ovu našu tercu. Ili su bar pali sve. Ova naša neuspjela terca nekako vam je i uvodi znak za ono što se događa u sljedećih pola sata, a to je naše utro je gdje jedva čekamo da nam se neko pridruži, pa tako evo i danas smo priveli jednu zanimljivu gošću, našu dragu glumicu Zadarskog kazališta Lutaka, Gabrijelu Maštruko-Meštrović ili Meštrović-Maštruko, kako ide? Meštrović-Maštruko. Meštrović-Maštruko. Dobro jutro. Bit ćeš samo Gabrijela. Biće ti lakše sa slušalicama ili ćeš morat čuti tonove koji se događaju, pa doli imaš za pojačati i smanjiti ako ne čuješ dobro. Dobro. Dakle ovako, Gabi, tebe smo pozvali zato što prvo i osnovno, mislim, nema puno ljudi u Zadru s kojima možeš ovako lipo ujutro divaniti, da im nije prerano, da im mozak još i funkcionira, tako da hvala ti puno. I da imamo o svemu pričati. Dakle, mi smo se sad raspričali prije nego što smo upalili mikrofone, nastavit ćemo i nakon, a ovo ćemo ići na brzinsku upoznavanje. Možemo, ali evo, ajmo za početak Gabi, kao što smo rekli, ti si glumica Zadarskog kazališta Lutaka, pa što ima u zadnje vrijeme? To kazalište je uvijek aktivno, uvijek atraktivno, na čemu se radi u ovom trenutku? Puno se radi, lijepo se radi, kvalitetno se radi, uskoro je nova premijera Jagor 26. Onda, osim što radimo za djecu, radimo i s djecom. Imamo 2 donatoline, radionice za djecu. Lijepo. Tako je. I moja predstava, Čarobnjak iz Oza, znači moje donatoline, je selektirana na Hvarski festival. Festival Asitež, znači profesionalno vođena djeca sa strane nas glumaca. I to nam je 28. idemo travnja na 29. i jako se veselimo. Jebo, bravo. Vidiš kako Gabi ima jedan full radiofoničan glas. Slušaj. Onako, mogla bi, što se kaže, čitati telefonski imenik, bilo bi zanimljivo. Baš evo, u slušalicama baš zvuči onako fino, lipo i moga bi te čovjek baš slušati. No dobro, Nice to meet you. Nice to meet you. Naša inspektorica Marić ima ovih par brzopoteznih pitanja kako bismo bolje upoznali našu Gabrijelu, pa evo, izvolite kolegice. Idemo, godine i mjesto rođenja. Popularno pitanje. 25.1.1966. godine. A mjesto? Zadar. To sam mislila. Po zanimanju Zadar me je dobio na dar. Čestitke Zadru. Po zanimanju sam glumica lutkarica. Prvo što ujutro uradim je? Ujutro? Protrljam svoje lijepe zelene okice. onda odem na ona mjesta gdje odu i kraljevi. Onda operem svoje zubiće i onda skuham veliku količinu one crne tekućine i kažem, ko život znači. Tako je, bložena tekućina, kad te nis ulila u se. U torbi uvijek imam neseseriš s kozmetikom, češljić, imam ključeve. Za sad još ne. Mikser. Dobro. Imam kemijskicu, imam mobitel, imam mali notesić. I nešto onako za sreću, neke moje male stvarčice, recimo. Za koje ja mislim da one meni donose sreću. Eto, ok, rastužuje me što? Rastužuje me kada... Rastužuje me nepravda, rastužuje me kad neko umre, kad neko ode u vječna lovišta. Jako me rastuži odlazak mog Antara, mog psa, zlatnog retrivera. Ta tuga još traje, eto to je, i rastužuju me ovi ratovi, to me strašno rastužuje. I tako, što ima razloga. Ima stvari. A dobro, što vas veseli? Sve me veseli. Sve. Veseli me, evo, sunce, ovako divni ljudi oko mene. Hvala. Vesele me boje, veseli me cvijet, veseli me kad neko napravi neko dobro djelo, kad me iznenadi. Vesele me neki detalji, a more pogotovo. Jer ja sam žena od mora, tako da more me u stvari jako veseli. Najdraža lutka mi je? Najdraža lutka... Barbie. Najdraža, ima ih više, teško mi je sada.
Lisica iz Pinokija, recimo. Uloga Lisice Vlajne, fantastična stvarno jedna uloga. Mali medvjedić iz Zvjezdice. Dulcinea, jučer sam gledala film Vitez iz Manče sa Sofijom Loren. Nisam znala da je Sofija Loren igrala Dulcineu. Za tu ulogu sam dobila i nagradu i jako sam ponosna na nju. Eto i mnoge druge. To je to. Mnoge druge. Zmica iz Teško Bijelog je sad to jelena. sve i nabrojiti. Teško mi je ujutro i nabrojiti i sjetiti se svega, ali... Ajde, dobro ti ide. Dobro, ne? Ajmo sad brzo potezna ili idemo brzo. Jutro ili večer? Nešto između. Podne. Vino ili voda? Vino ili voda? Bevanda. Pješke ili autom? Pješke. Doći ili otići? Doći. Lutkarica ili glumica? Sve. Kad si lutkarica, onda si i glumica. Onda I je sve obrnuto. to. I obrnuto. Evo, to je to, kratka, Kratko ali slatko. Je, baš ste bile slatke. Pa nismo bile baš kratke, ali smo bile slatke. A dvije žene kad su u pitanju ne očekujemo da ništa bude kratko, tako da ispunile ste sva moja očekivanja. O, divno, sjedi pet. Hvala ti. Ja ću samo Ja reći... mogu sad ići? To je to, lijepo, Gabi, vidimo se, ajmo na vijesti. Ja ću samo reći našim slušateljima da je naš broj uvijek isti, 099-330-2852, to je WhatsApp, ako imate nešto za pitati, možete slobodno napraviti. Gabi, o čemu, dakle, kako ide emisija? Imamo 4 zanimljive temice, jeli? Poslušat ćemo temicu, pa ćemo je malo prokomentirati. Može? Može. Ajmo onda čuti naš prvi ton. Chuck Norris došao je po smrtu u 87. godini. Legendarni majstor borilačkih vještina i akcijska zvijezda bio je puno više od glumca. S vremenom je postao jedan od najvećih internetskih mitova. Nema čovjeka koji ne zna bar za jedan vic o njemu. Kako od prosječnog glumca postati legenda, odgovor je Chuck odnio sa sobom. Dakle, otišao je Chuck Norris i to sad imam osjećaj da će nastati jedna velika praznina. Hoće. Jer samo Chuck Norris je jednom došao 2 puta. Vidiš, tamo sam mislim, Chuck Norris nije bio neki veliki glumac, da budemo realni, jeli? Bio je poprilično veliki i uspješan sportaš, ali je živo čudo kako je ostao tako, uvalija se u narod i postaje ono I ostao mio i drag. I to je to. Koliko viceva o Chuck Norrisu ima to, ono, koji su tebi Nedavno smo A da je, evo, nešto što kad napravi nešto skroz kao Chuck Norris, ne znam, nešto sam napravila skroz ili sad stvarno ne mogu se sjetiti, ali... Ja imam jednu, da ne postoji teorija evolucije, nego samo životinje biljke kojima je Chuck Norris dopustio da žive. Koliko Chuck Norris napravi sklekova? Sve, to je skrensko, da. Sad, ko bi bio recimo u Hrvatskoj pandan Chuck Norris? Ali ne mora biti glumac. Ja recimo imam jednu dobru ideju. O Bože. Ko bi mogao ostati poslije zapačen? Recimo ovaj u trenutni... memovima posebno, jel? Od političara recimo Dabro. Dabro bi mogao u budućnosti biti nešto ala Chuck Norris. Znaš, recimo, nešto napraviš što nije tribalo, onda će ti mate reći, bolji bi Dabro bija od tebe. Ili recimo, baš si Dabro, stvarno si Dabro, čovječe. Ko bre Dabro? Ja ne znam. Znači, tebi je Dabro broj 1. Apsolutni hit. U rangu s Chuck Norrisom, evo. Čuj, svatko, o ukusima da raspravljamo, jel tako? Dobro je. Je li moguće imati stvarno karijeru i biti toliko dugo prisutan da baš i ne radiš nešto čudo i puno? Očigledno u Čakovom slučaju je moguće. Pa moguće, on očito ima karizmu, to je. Očito on se ljudima sviđa, kad je toliko naglo postao popularan i održao tu popularnost, znači nešto taj čovjek ima, što je drugačije i zanimljivije od drugih. Tako znam da sam i ja koji put pogleda koji film njegov, mada tu vrstu filmova ne preferiram, ali eto, takav je kakav je. Meni bi bilo drago da kažu da je umro 2 ili 3 puta pa da se nekako on vrati. Pa bi ova je fora bila kao Chuck Norris je došao po smrt, kao nije smrt došla po njega, on je preduhitrio. Tako da, a ko zna, čuda su moguća. Je, stvarno. Chuck Norris je, on je zapravo postao popularan nakon one serije Walker, teksaški ranger. I negdje 2005. su krenuli memovi o njemu kad se jedan britanski voditelj, komičar počeo na tu seriju malo kao zafrkavati, onda je sve krenulo s jednog foruma, s jednog portala i tako su nastali zapravo i
memovi i vicevi vezani za Čaka. On je, u stvari, trenutni je pandan njemu, Čača se vraća, la kukarača, je li to bi bio, vidiš, to je to, tu, Sanader je tu negdje. Aha, Chuck ti si još o Norris- političarima, Političari su oni su ono- nepreslušni izvor. Političari u Hrvatskoj su razlog zašto se ustajem, razlog zašto se smijem, razlog zašto Nepreslušni plačem. izvor, dobro. Dobro. Slušaj. Ko što je Gabi rekla, svakom svoje. Što Tako da je, kažem, svakom svoje. Čače, liče, žao nam je što si otišao, ali ostaćeš uvijek ako ništa drugo, u usmenoj predaji. Da. I internetskoj. Da. Ko bi rekao da će, možda budemo jednog dana u Hrvatskoj imali Sveto Čakovo. Pa imaju i nekoliko... Sve to Čačino. Čačino, je. Sve to Čačino. Povežimo Pa evo, ja obojicu. sad Ima i nekoliko ovih upravo radim predstavu s djecom, napisala sam, sve sam napisala, nije ti ovo Čačino. Eto, i sad ako još Može, uspiješ nije ti ovo valit nekako Čakovo. Chuck Norrisa unutra, riješila si sve. Možeš staviti. Imaš hit. Čače, Zašto ne? nije ti ovo Čačino. Ja sam ispred svoga vremena kao Chuck Norris. Apsolutno. Chuck Norris ne mjeri vrijeme mjeri njega. Da. No dobro, žao nam je za Chucka, ali ajmo čuti drugi ton da vidimo što je pripremila naša Marička. Drugi ton! Svi ste čuli za film Moje pjesme, moji snovi, no jeste li znali da je otac one puste djece iz filma Georg von Trapp, rođen upravo u Zadru, čiji je i bio gradonačelnik u egzilu. Turistička zajednica 6. travnja organizira tematsku šetnju tragovima von Trappa. Je li ovo prvi korak ka turističkoj valorizaciji ove zadarske štorije? Što smo do sada čekali i što je sa drugim zadarskim pričama? Ovo je full dobro pitanje. Tako je, da. Mislim da bi ti tu imala šta za reći. Ja bih prvo rekla da većina Zadrana ne zna da je Von Trapp iz Zadra, da je rođen ovdje. Tako je, to većina Zadrana uopće ne zna, a taj film Moje pjesme, moji snovi, valjda generacije su odrasle na njemu. Pjevali smo po cestama. Aj, reci. Koliko one dičice bilo u filmu? Bilo ih je, boga mi, omanji zbor. I sad, gle, imamo mi tu još Hitchcocka, onda Missoni, recimo slavni dizajner Missoni je rođen u Zadru, odrastao u Zadru. Da je Missoni rođen iz Zadrana, ja sam to jutro saznala. Što da ti kažem. Sad, zašto mi to još uvijek nismo turistički valorizirali? Zašto recimo na rivi nemamo klupicu na kojoj je sjedio Hitchcock i gledao taj zalazak sunca? Onu redateljsku klupicu. Zašto nemamo recimo nekakve, znaš kako je Missoni ima one šarene, pletiva? Pa da imamo neku fasadu u šarenome kao uspomenu na Missonija, ne znam. Moj muž je kipar, akademski kipar, Igor Maštruko. Recimo, evo neka napravi ovog Hitchcocka na klupici. Evo. Ali to bi bila izvrsna, to bi bilo mjesto za slikanje, samo tako, sjedi debeljuco i ti kraj njega i gledaš u to sunce. Ali vratimo se na ove Von Trappove, pa mislim što to nije genijalno. I da mi to nemamo u nijednom, dakle bilo koji grad u svijetu da to ima, to bi vrištalo sa svih turističkih onih pamfleta, a mi to uopće, evo, ja se slažem, ja sam za. Recimo, imali smo i godinu iz Oranića, pa i to nismo znali iskoristiti. Jer imamo taj divan roman Te planine, prvi hrvatski roman, imamo pisca sjajnog, imamo baštinu, imamo fantastičan tekst. Imali smo prekrasnu predstavu i to smo izgubili. Ja sam više sa Vilom Hrvaticom, znači iz tog perivoja i slave, sa mojim Zlatkom Koštom nastupala po cijeloj Hrvatskoj i šire, čak u Veneciji. Kad je bila godina Zoranića i kad je bila godina Držića, onda me profesorica Vanda Babić i Luko Paljetak su me zvali u Veneciju. I tada sam ja govorila stihove Vile Hrvatice, Luko i ja smo nastupali, on je predstavljao Držića, znači svoj Dubrovnik, ja sam predstavljala Zadar. To je bilo fantastično. Bila sam u jednoj prekrasnoj haljini i donijela sam jednu košaru punu našeg cvijeća, mirisa, ružmarina, lavande, kadulje. To je bilo krasno. To su Italijani i naši ljudi, Hrvati koji tamo žive, bili su oduševljeni. Tako da mi smo mogli i od toga napraviti brend, od obične šalice pa dalje. Misliš li recimo da bi Zadar, jutro smo govorili kako još uvijek nemamo plan i strategiju za turizam kao takav, misliš li ti, Gabriela, da bi Zadar recimo ovakve stvari trebao staviti u fokus i vratiti se onome što smo nekad bili, grad kulture, grad kazališta, grad festivala. Pojili su nas ovi moderni parti, moderni jednodnevni eventi koji tap sve na brzinu i sve odešća. Ja mislim
da bi ovaj grad puno bolji turizam ima kad bi se bavili ovakvim stvarima i kad bi nam to bilo Pa je, gurnuto u prvi plan. slažem se, ali eto, vrijeme nosi svoje. Ne možemo biti van vremena. Naravno, Mislim da je možemo Zadar i za nastojati. jedno i za drugo, zašto ne? Da, Evo, da. njena ti je Pacifico uvijek. Nisam Pacifico, nego ja bi isto da ima zanimljivih i tih jednodnevnih koncerata i svega toga. Nisam ja protiv Bit će ti toga, ali... zanimljivo još 2-3 godine, onda ćeš već biti stara i bolit će te kolina i zglobovi i sve sve i će onda ti nećeš. smetati i Da. buka i... Ja sam već duži niz godina u tome, meni sve smeta. Da. Ja Pa sam dobro. ono... Je, što postajemo Živa stariji, istina, živa smo istina. komodniji, imamo Je. svoju zonu komfora Je. i ne damo da nam se upliču i da nas smetaju. To je normalno. Apsolutno. Tako normalni ljudi stare. Tako je. Mislim, ko zna smirenog dida ili babu, ono, niko, svi znaju babu Dida koja još je- da, koja je Dida luda, teško. štapon, razumiješ, tako da ono... Koga ću sad? A tebe, a neću tebe ću, ajme! To ti je neki logičan slijed života, Je, je li tako to je? Da. Ok, ljudi, 2 teme smo odradili, idemo na jednu kratku pauzu, himna generacije, a onda nas, evo, nazad. Može. Jutro je! Utro je! Kukuriku! Mi smo stvarno bolji za ovu ganga A varijantu. jesmo. Je, nekako... Tercu malo teže vatamo, ali ovaj ganga Je. bez problema. Klapa me onako više kulturna, više potiho, Je. šoto A ovo voća. je Ja i više ti ono- smo dreljačina. Je. Za na brdo i vikat. Gabi, jesi li ganjala u životu recimo nekakvu filmsku, televizijsku karijeru glumačku ili si se baš pronašla u ja lutkarica i kao takva želim biti? Nisam. Bolje reći, film je ganjao mene su zvali, pa sam, ja obožavam kazalište. Kazalište je za mene zaista jedan umjetnički čin divan koji se dogodi samo jednom. Jer predstava i publika i taj feedback koji se događa i taj adrenalin i ta napetost i to iščekivanje i to nešto, to čudesno što se dogodi, to Istina. samo ima u kazalištu. A radila sam i na sapunici. Ja mislim da sam prva iz Zadraja bila u sapunici, Dragi Veselić i ja, zabranjena ljubav je bila. To je prva sapunica? Tako je, prva sapunica, a ja sam igrala Šveđanku. Sjećam se. Da. Pa su me ponovo zvali, ali ja sam imala, meni je mama bila obolila i ja nisam mogla otići u Zagreb. Meni je mama stvarno bila najvažnija od svega. Znači i na filmu sam bila, čak smo dobili umjetnički film, art film je bio Plima, dobili smo i nagrade za taj film, pa sam onda moju učenicu, moja djevojčica koja je išla u Donatolinu, mala Kate Lovrinov je upisala u Bristolu glumačku akademiju baš za film. I ona je, to je bilo prije, ja mislim, 4 godine, zvoni meni mobitel i ona meni kaže: Teta Gabi, ja radim kratki umjetnički film crno-bijeli, istinita priča o njenom djedu koji je otišao trbuhom za kruhom u Ameriku i ja bi da vi igrate tu mater, a da vaša 2 dječaka iz Donatoline igraju tog dječaka i njegovog mlađeg brata. I zamisao mi se svidjela jer smo radili sa engleskom ekipom, znači bili su sjajni mladi ljudi, tu posvećenost, najprije taj scenarij je bio divan, rad na Molatu smo radili u Brguljama. Cijela priča je bila sjajna, to filmsko iskustvo, sjećam se da je bio baš negdje ovako travan, bura je puhala, more je bilo uzburkano, bilo je dosta hladno, gledala sam te mlade ljude kako s takvom posvećenošću, disciplinom, bosih nogu, mene snimaju sve te scene, kadrove iz hladnog mora. To je bilo nešto prekrasno. I film je isto, i taj film je dobio neke nagrade. Eto, vidiš, Da. lipo. Je. Mada, mi volimo da si ti nama tu di jesi. Ja volim jer ja Kazalište, da. Zadar volim. Tako. Recimo, da bi se bavila ozbiljnije filmom bi trebala se preseliti u Zagreb, a ja ne bih mogla živjeti u Zagrebu. Bez mora ne bi mogla živjeti. Ja sam izdržao 13 godina, ali nakon što sam se Ja vratio, 7. više mi ne pada na pamet se vraćati nazad. Ajmo na treći tom. Idemo. Dodijeljene su Večernjakove ruže. Nagrade ne dodjeljuje struka, pa se ne zna niti po kojim se kriterijima daju. U moru nezametljivih lica ipak je na dodjeli zablistala jedna legenda. U Hrvatskoj veća i od samog Chuck Norrisa, Josipa Lisac. Dakle, Josipa Lisac je bila genijalna. Probao sam, dakle, nema još uvijek nema ga još uvijek ovaj ton. Dakle, što je Josip, ja ću vam sad reći, Josipa je, dakle, bila skroz iznenađena što je ona dobila. Ona nije znala niti da je nominirana. I onda je izašla vani onako kako samo Josipa zna, sva u čudu i rekla: ja sam sad jako uzrujana. Ja nisam ni znala da sam nominirana.
Divne. Ja i sestra smo otišli malo u špeceraj na kavu, jer ja sam tu imam ružu. Ja Evo imam ja, ružu. a ja imam Josipu. Ajde, Evo, preko puta mene. Bila je genijalna, dakle, ali što je meni genijalno kod Josipe? Josipa vam prati sve što se događa. Dakle, Josipa je u tom jednom svom kratkom obraćanju spomenula i Jakova Jozinovića. Dakle, to je onaj dječak koji je sad full popularan, nema ni pismu ni ništa, ali puni dvorane, jer je na TikToku, ona zna i za njega. Dakle, ona vam prati sve. Ali mi kad izgubimo Josipu, tek tada ćemo znati što smo izgubili. Josipa bi mogla biti naš Chuck Norris. Ne, Josipa je, dakle, Druga onaj kategorija. nepresušan izvor duhovitosti, pameti, svega. Mislim, ja sam ti od malih nogu fasciniran Josipom Lisac i stvarno mislim da je moramo zaštititi kao nacionalno dobro. Ali hoću te pitati, jesu li ovakve nagrade uopće bitne za čovjeka? Recimo da dobiješ sutra Večernjakovu ružu za najbolju glumačku izvedbu, Pa dobro, kako kome? Nekome su bitne, nekome nisu. Još ako ide i nekakvi šoldi uz to, onda je lijepo je to. Naravno, to sigurno ne možemo financijske. Nije na Ja sam se nadobivala, uglavnom ja imam i krasne fotografije i slike i tako dalje. Ali malo šoldi. Tako da ali eto, dobro dođe. A što se tiče Josipa je zaista divna. To je moj vodenjak. Ona je tako posebna i taj njen glas i ta njena karizma. I ona sama specifična, njeno odjevanje, naprosto kako zrači ta žena, to je zaista, ona je. Nju zaista treba zaštititi. Ja se nadam da ću ja u tim godinama biti... Kao ona. Da ću se oblačiti još uvijek kako ja hoću, a nekako društvo od mene očekuje, da ću govoriti što ja hoću, a nešto se od mene očekuje. I da se uopće neću promijeniti. To mi je genijalno. Ostani svoja... Ima neka pjesma, ostaću, nešto i uvijek neću se Nesretni Petar. Kad se sretnemo, onda ću te zvati Di si Josipe, moj lipi. Može, dogovoreno. Ajde, imamo još jednu temicu, ajmo je čuti. I za kraj naša omiljena tema Gen Z. Oni sada imaju nešto što se zove Delulu dating. Riječ je o pristupu ljubavi u kojem se umjesto opreza biraju optimizam, mašta i uvjerenje da će se stvari razviti baš onako kako priželjkujete. Osoba se prepušta trenutku, ne razmišlja previše unaprijed i probleme rješava tek kad se pojave, umjesto da ih pokuša predvidjeti. Dakle, Gen Z, koliko smo shvatili, ide laganini, bez puno sekiracije. Dakle, nama su ti Gen Z-evci vječna inspiracija, vječna inspiracija. To što njima padne na pamet, to ne može nikome što njih veseli, to nikog ne veseli. Dakle, oni trenutno imaju trend koji se zove delulu dejtanje. Ali mislim, to je najobičnije. Znači, to kad si mlad, onda valjda ideš tako na spojeve. Onda si malo munjen, onda poslije se pitaš, sam ja stvarno s ovim bila. Pa tako, to smo mislili, to je normalno, šta nije? Oni sad imaju potrebu svemu dati ime, naziv. Analizirati, staviti na TikTok. A ne znam, to su te nove generacije, to je to vrijeme, to su takva razmišljanja. Gdje je nestao čovjek? Da, gdje je nestao. Ja sam onda za njih jedna vrlo komplicirana osoba. Apsolutno, živa istina, ovo je dobro detektirala. Ja sam isto ovim mojim klincima od frendova koji su imaju tih nekih 20-ak godina, ja sam njima prekompliciran. Stvarno sam im prekompliciran. Ti si starim ljudima prekompliciran. Ja sam sam sebi prekompliciran, to je moj problem. Nije meni problem što tamo neka baba misli da sam ja kompliciran. Što vi volite? Sve što ne vole mladi i sve što ne vole stari. Upravo to. Eto. To je moj džir. Izvrsno, odlično, to može biti to. Gle, mislim, ovo kad se dogode neki zaštek, ja lagano umrem. Nemoj umrijeti, ako će nas siko uništit će nas tek nogove. Sad, Gabi, mi te ovako za kraj volimo malo eksperimentirati, a kad imamo glumicu u studiju, onda ćemo to iskoristiti. Ali ti ćeš u ovom slučaju... Koristit ćete me. Ti ćeš u ovom slučaju biti žiri, odnosno bit ćeš učiteljica Marički. Ja sam ovdje naša nekoliko... Zašto ne bi tebi bio... Ajme Marička, molim te, nemoj koncept emisije mijenjati. Marička, nemoj sad komplicirati. Marička, ovako, evo ti jedan papir. Da kaže, ja sam mlađima kompliciran. Marička, evo i tebi. A imaš li ti golube Josipe Cvike? Evo ti, ovo je moja, ako hoćeš, ovo ti je 2,5, će to biti dosta. Daj. Evo, dakle, o čemu se radi? Ja sam ti tu izvadio nekoliko zgodnih pjesmica iz Prosjaka i sinova. I sad, Marička, broj 1, 2, 3 ili 4, reci koji želiš i onda će ti ćeš čitati, a Gabi će ti govoriti gdje griješiš i što bi to, kako bi to moglo zvučati bolje. Aha, ađe me nađe. Recimo, ajmo brojku 2.
Ajde brojku Ovo 2. podguz. Tako je, ajde Marička. Nemoj vježbati, nego odmah da vidimo kako bi ti Ne to vježbam, nego improvizirala. gledam šta je u broju 2. Ajde, čitaj. Podguz je čovjek pravi što se lipo savi ispod prkna žene, da nam ne uvene. Rep, živio podrep, podreb bio, podreb osta, ispod repa podguz posta. Guz, živio podguz. Dobru momku da ne bude posta i jedna je guza sasvim dosta. Livoguza jednu ima... Aha. Ne valja. Livoguza. Livoguza jednu ima kano druge 3. Stipica se pod njom klima. Sad kliknimo svi. 3 put guz. Nek nam živi podlivoguz. Nek nam živi podlivoguz. Dakle, Marička treba malo euforije falilo. Malo. Kako mi ne, jel si mogla manja slova staviti? Jesam, mogao sam. Okay. Mislim, ova četvorka ti je poprilično euforična. Ajde probaš četvorkom. Sve to čudno složi Bože usred ove ljute kože. Svakom dade svoju rupu da na dubu i na stupu. Na jesenu, na kamenu, na oboru i u toru. Na smetlištu i ognjištu i u sinu i u slami. Na sinu i u slami. Na mutapu i dolami. I po suncu i po tami preko ove ljute kože do zla Boga prčit može. To mi je namjesta. Bolja je. Popravlja se. Je. Kratka uputa i Marička odmah briljira. To je nevjerojatno. Strašno. Aj Marička, probaj još je ovu trojku. Ajde, molim te. Ili Ajde, hoćeš ti nešto? Hoćeš da ja? Hoćemo svi? Zajedno. Ajde, sad ćemo čuti kako bi Gabi dvojku i trojku. Ajde, Gabi. Evo trojka. Ajmo. Svake noći o ponoći moj će dragi k meni doći. Grlit će me, grčit će me, svu će snagu slit u mene. Od svih vas je jači on, Sotona je jahač moj. Na ovoj, na onoj, na toj noći dugačkoj, na toj zimi studenoj, prčit će me dragi moj. Od svih vas je jači on, Sotona je jahač moj. Prči guzi. Bravo! Ovako, rano ujutro. Ali sad, gle ovo. Nije baš toliko rano. Ovo je dakle nekad bilo sasvim normalno. Niko se nad ovim tekstovima nije snebivao. zgražao. Pa to imamo u Hamletu u Mrduši Donjoj. Tako je, gledali smo ovo u prime time terminu u 8 uri navečer na televiziji. Pa nisu ovo meni on... Danas ti na Sad ove tekstove prčiti ti ne tako smiješ reći naglas, šta? Gen Zijevci ti na to malo dobivaju a ozbiljno šta? ti govorim, kao nije, to je malo previše vulgarno. Ja sam imala na mom satu hrvatskog jezika kod mog profesora Radice sat narodne erotske poezije. Eto ti vidiš. Ispričavam se, kolegice, možete mi samo oči dati. Nitko sa tog sata nije picao. To sam htjela reći. To je njima moj zabavno. Profesor Stjepo Mijović Kočan na fakultetu, on je također se bavio erotskom poezijom i morali smo to njegovo čitati. Samo trenutak. Evo, moram pohvaliti gošću, zanimljiva, ugodna, vesela i nadasve prirodna. Bravo. I naravno Josipa je najveći hit ovog. A ovo što sam ja citirala poeziju, to niko nije ovoga... Kolegice, ovo vaše čitanje nekad zna biti dobro, ali ovako za ujutro mi nije baš. Ma nemoj. Idemo sad na jednu kavicu pa ćemo ti sve objaviti. Divan si, stvarno, divan si. Gabriela, hvala puno. Čekajte, a imam još jednu. Dajte. Ne, sljedeći put jedemo žavlje krahe u šatovu i doći je moja prijateljica. Ne bom došla i on doma cugat. Ja si postavim na mjesto. Znate ko je ovo? Da stvarno si divan, majke mile. Koja glumčina, čovječe. Bravo. I ti si pula struku. A ti bi mogao biti stand-up komičar, čovječe. A mislim šta, kaže, ja sam se sve. Sad ćemo me hvaliti. Idemo samo da vršite emisiju. Gabi, hvala ti od srca. Hvala ti puno. Hvala i vama. Nadam se da je tebi jutro u troje bilo zanimljivo, baš kao i nama. Baš je bilo lijepo u troje. Eto, od sad samo u troje, ponedjeljkom ujutro. Dobro. Vidimo se u kazalištu Lutak. A kad dođem sljedeći put, onda ću vam donijeti neki darić. To volimo, to. Tako je. Bila ovo naša Gabi, a vi svi kojima nije dovoljno samo ovih pola sata, imate kazalište Lutaka Zadar, tamo sjedi, tamo radi. Tako je, dođite, bit će nam druga. Ajde. Druga. Jutro je!